enim Father Ankrah che say YouTuber now che say one nam YouTube che say what did ankasa and your band followers there and your number 2.2 million followers. Ono na asem ekopie mu e wo Ante na ho efa ono ababa we obi asa ama DNA nsenseni na ebemu na DNA ni baye no omo kire Father Ankrah say akwala na enye ne ba wey ana Father Ankrah ono akasa aba bontenche so wa be reply now reply no osanso ebo enwom account now so mama yentie ne Father Ankrah ekafa DNA no na me mfa course no nti enne no sa question ne do so e na me say Oyerepa for the can frame anopa 8 to 9 nim yeah any meeting komo say no obi aba ho kire what you say nti no omo san epedie ne foforo what you say aha die din komo off air e ma ye ka bibia mani siye obetimi a record video ya send Oyerepa for say me bo anopa me ne man kro atwa so what you say odi kan fresh obi di case abo o say wa ko edie ne bi no o say on tia say on pese mu ye bium am say oh me ye dodo bra me ye dodo mini problem what you say what you say aha me ye dodo enti no ya kan say ni nyina awie o man kan chem say o mo be call life but say na me kan o hwe ni pe ya ne ho asema ba views ni baba media no so be shikakra na say yeta kashine de fam titama mo frɛ nyina no nyame no kura nim yese mi kita phone pa na mi huin mo amuni mo frɛ me a mo amuni mu dada na mo content me contact mu nim se na mo frɛ me yete o frɛ me ya pa nti me no so me hu sa course no until say after set people are giving info mo frɛ mo ben mi mu timo wa na bia mini pe oba mi a no aba oh obi afra mi sisi we hu say what you say enti yen say mi call no phone kura mi na me den ye frame na manfa aha omudi kan frame off air anopa ene mi di nkomo so case abo Father omo so mo hia de ni enti no mesre wa abra na mesi yo omo kura na say enne 10 aye adechi enne eye enne 10 memra aha timi I was like oh cool me ntwe asem no obi nso ntwe but when me din komo wie no na mo san de akotena life what you say when me din komo wie no na mo san de akotena life what you say all because of nipa no views am benya wono what you say views am benya wono ho ne sa ne ma ntino ente say na mikita phone pa na o mo frɛ na manfa debi me want na me pesa me number na o mo frɛ no kra me business line no eno most at times on no cost in a doors for so enti say mikita pa no call eba kra me fa but say me ye adwuma dia phone no eda ho course ne be basa me huji se mapon ansana my day ansana ma frefre back di se na me kanu enya bo apayo se ma mfa ko no ba munya abotre asemba munya abotre no na makasa mi se asemba munya abotre mati ase asemba munya abotre ti ase asemba munya abotre the girl no get character there bi untimi nkasa se oni character me bu before me cancel onye me cancel osi ense me brewum mate ase and I'm just asemba aya mama yenya abotre unse sometimes no what ya asembia na wo no come adwene ese wonya abotre because some insemi wo ho a se wa utimi dwene wo se no asem ni de no me na bibi bewum ati ase aha enye se woti asema na wafa na ugina so ka ne ope ka na kine bi na bia ukohu die wo ma ede na obe ho misramo me ena me che se me nya pra na nka manko already no edika
first one, but said the akwe ese me sign because Omar sign then I request ese me sign then ekoye ye be ene omo share me ne ba na me frɛ omo no omo ntimi amaye nhia omo se da bi we de omo srem ye nsan ye ne kina ohun mimi nyan a me nka metima ye forget me hwe akola no but obi nso wo ho claim say obi nso claim say but wo be ne den boy wo be ne den Mr. Menyaringa why isa semba no bia boni mfi opa yen kasi chesika ha ye pe 25 age 25 from nkwane magiska no bia be kasa o 30 26 28 opa yen kasa esa asemsi no bia ne mfi a o den obo sama fada Ankrah edibetu edwano no enti mo amu misquoting no mo hwe na mo njai aha attention ti share video no na like ma fo fronsa enke owia no atro wadwe e comment section. Midi Fatima Makram.